मडगाव ट्रॅफिक सेलान मॉडिफाईड बाईक्स आणि आवाज प्रदूषण करपी सायलेन्सर आशिल्ल्या गाडयांचेर कारवाय करपाची मोहीम आंखल्या. फाटल्या 2 दिसांनी 41 बुलेट गाडयो जप्त करून दनयांचेर न्यायालयांत केशी दाखल केल्यात म्हूण मडगाव ट्रॅफिक सेलाचो पुलीस निरीक्षक गौतम साळुंके हांणी सांगले. ज्येष्ठ नागरिकांकडल्यान कागाळी आयल्या उपरांत ही मोहीम आंखल्या. ही आमची मोहीम अशीच चालू उरतली. जे कोणी गाडयो फेन्सिंग करून आवाज प्रदूषण करपी सायलेन्सर बसयला तांच्यांनी ते काडचे नाल्यार दंडाक तोंड दिवचे अशी स्पष्ट शिटकावणी मडगाव ट्रॅफिक सेलाचो पुलीस निरीक्षक गौतम साळुंके हांणी दिली. We had received several complaints and mostly they were from the senior citizens that people are using these modified silencers आणि तो मोठा आवाज करता आणि they are disturbing the peace and even their health. So acting on their complaints and under guidance of our SP Traffic Silva sir and DYSP Traffic South Shirvekar sir, आम्ही वो ड्राइव लॉन्च केलो आणि वी हॅव सीज्ड मोर देन 40 motorcycles, out of which maximum are bullet for using these modified silencers. And all these cases will be sending to the court for prosecution. So we will be continuing this drive, and through your medium I want to tell all the bullet riders की जर तुम्ही सायलेन्सर्स चेंज केला जाल्यार आय एम गिविंग यू टायम, यू गेट युअर ओरिजिनल सायलेन्सर्स फिटेड, अदरवायज यू फेस दिस prosecution in the court. So when this campaign started? Since last 2 days now. Last 2 days you have registered 51 cases. More than 40 bikes we have seized and about 45 cases we have registered, and this drive will continue.